Nothing ever works for me. Nothing really works at all. That's what I thought until you showed me the way, and I kinda like it now. Witwa nde? Rasubiza Sandrine. Sandrine. Nawe uzi gutera umugeni n'igipfunsi? Ndabizi neza. Amakata yose wamvuna? Yego. Nakubita. Twese turamukana imigambi mishya, gusa ibi ntibibuza indwara kutwibasira, ariko ibi ntibigutera impungenge kuko igisubizo cy'indwara zitandukanye kiboneka mu ivuriro Irakiza Natural Medicine Center Limited. Iri ni ivuriro mwari mumenyereye mu karere ka Rubavu, ubu munarisanga mu mujyi wa Kigali ku Gisozi haruguru y'urusengero rw'Abadivantiste. Wajya kugira ikibazo cy'indwara nk'umutima, igifu se, indwara nka diabetes se, ni byiza ko muri telefone yawe hataburamo nimero y'ivuriro ya 0783 41 85 64. Nothing ever works for me. Nothing really works at all. That's what I thought until you showed me the way, and I kinda like it now. Oh, I found you. My skies turned blue. The dark just turned into light. Oh, don't you know I love you so my heart will just keep letting you in. Love it loudly. Take me as I am. I want to stay. I finally found me someone who knows me from the inside out. Oh, I found you. My skies turned blue. The dark just turned into light. Oh, don't you know I love you so my heart will just Nothing ever works for me. Nothing really works at all. That's what I thought until you showed me the way, and I kinda like it now. Oh, I found you. My skies turned blue. The dark just turned into light. Oh, don't you know I love you so my heart will just keep letting you in. Love
into light. Oh, don't you know I love you so my heart will just keep letting you in. Love it loudly. Nothing ever works for me. Nothing really works at all. That's what I thought until you showed me the way. And I kinda like it now. Oh, I found you. My skies turned blue. The dark just turned into light. Oh, don't you know I love you so my heart will just keep letting you in. Love it loudly. You would never make me cry, but you will take me as I am. I want to stay. I finally found me someone who knows me from the inside out. Oh, I found you. My skies turned blue. The dark just turned into light. Oh, don't you know I love you so my heart will just keep letting you in. Love it loudly. Nothing ever works for me. Nothing really works at all. That's what I thought until you showed me the way. And I kinda like it now. Oh, I found you. My skies turned blue. The dark just turned into light. Oh, don't you know I love you so my heart will just keep letting you in. twongeye gushimira none abakurikiye God TV show nk'uko musanzwe mutumenyereye hirya no hino, abari ku migabane y'Uburayi, abari muri Amerika, abari Australia n'ahandi hantu hose hagiye hatandukanye. Dukomeje kubashimira, tunabashimira ku bantu bakoze subscribe, ibintu by'agaciro. Imana izayibahera umugisha. Uyu munsi rero twagarutse, murabona dufashe ibikombe, twambaye n'imidari. Ibi ni ibyagezweho, ntabwo byapfuye kuza gutyo gusa. Uyu munsi rero turi kumwe na club ya Kungfu, muri kubona ahangaha, muraje mubibone mwumve ibyo bagezeho. Turashishikariza gukurikirana ikiganiro nk'uko kigiye gukurikirana neza, kandi niba utarakora subscribe uyu ni wo mwanya.
nk'uko twabibabwiye rero iyi ngiyi ni club ya Kungfu, tugiye gutangira batubwira bimwe mu byo bagezeho. Yatangiye ryari? Turahera kuri master wabo niwe tugiye gutangiriraho. Turatangira tubwira izina rya groupe ni irihe? Murakoze. Izina rya groupe yitwa Ego Shadow. Ego Shadow ni groupe yatangiye ryari? Ni club yatangiye muri 2014. 2014. Buriya mwatangiye 2014, birumvikana bitewe n'ahantu mutuye byari bigoye cyane. Ese tubwire ni izihe achievement mwageze, ni ibihe bikorwa mwagezeho mwumva byabashimishije? Icya mbere murakibonera namwe, hari igikombe, hari imidari, byo ni byo twagezeho byiza cyane. Icyo gikombe gerageza usobanurira abantu ni ikihe marushanwa mwatsindiye? Urabona nawe ko ni amarushanwa y'igihugu, ni Rwanda Championship, Rwanda Kungfu Championship. Mwaka? Ni mu mwaka wa 2017. Gerageza ubwire abantu bakurikiye God TV show, ese mu mateka makeya ubinyuzemo muri makeya, Ego Shadow yatangiye gute, byatangiye gute? Mu by'ukuri Ego Shadow yatangiye turi abantu bake, ariko nyuma y'ukwezi kumwe twari tumaze kuba abantu benshi cyane ku buryo twari tugeze muri 300. Ubwo rero uko iminsi yagiye igenda yiyongera, twagiye dusurwa na federation kugeza ubwo byabaye byiza tugera no ku y'intsinzi. Ese gerageza tubwire zimwe mu mbogamizi mubona mwahuye nazo cyane cyane muri uyu mukino wanyu. Imbogamizi za mbere ni amikoro, kurikije aho turi ndetse no kuba nta kintu dufite, iyo niyo mbogamizi ya mbere. Ikindi nakubaza wenda tudatinze, nyuma yo gutwara championship ya 2017, nta yandi marushanwa mwigeze mwitabira? Andi marushanwa twarayitabiriye, ariko ndumva twaritabiriye marushanwa rimwe gusa, na ya Never Again. Twavanyeho imidari 2, wa zahabu n'uwa silver. Niyo marushanwa twitabiriye gusa, nta yandi twigeze twitabira. Ese nka confederation murimo yo muri iki gihugu, ni iki ibafasha yo kugira ngo byibuze nk'abantu batwaye championship mwitabire n'andi marushanwa gutyo byibuze muve ku rwego rw'igihugu mujye ku rwego rw'isi, muve ku rwego muhagende muhagarariye igihugu? Yo confederation ibafasha iki? Federation yacu kugeza iyi saha nta kiradufasha, uretse ko hari igihe kigeze kugera tekinike zigenda zihinduka, ubwo nabo baza gushakisha uburyo batugeraho, batubwira ko tekinike zahindutse, niho natwe twakoresheje uko bishoboka tugenda tuyadaputa kugeza ubwo tugeze ku ntsinzi, ariko nta kindi iradufasha. Ikigaragara cyo mwambaye imyenda navuga ko ijyanye n'umukino mukina nyine ku mukino wa Kungfu, ni imyenda igezweho cyane cyane, ni bake mbona nzi bayifite ahari. Ninde muterankunga mukuru mufite mu mukino wanyu? Tugitangira kuko hasere niyo tureberera kenshi, hari igihe twigeze gukora umushinga witwa Youth Initiative, tumaze kuwukora ubwo nyine tuza gutsinda muri 2016 na 2017 nabwo turatsinda. Ya ntsinzi twagize yaduhaye kuba twazamura impano yacu ya Kungufu, kugeza ubwo noneho ni naho twakuye bino bikombe, ariko iyo dukomeza kubona inkunga byari kuba byiza cyane. Ariko n'umushinga wavuye mu bitekerezo, n'uwateguwe na hasere, turawukora turatsinda. Tumaze gutsinda nibyo byatugejeje ku y'intsinzi. Nyuma yaho rero ntago twongeye kuwukora. Twagiye tuwukora bakatubwira ngo amafaranga yagiye mu bindi bihugu, ko n'umushinga w'isi. Nuko nguko byagiye. Ikindi wenda navuga, ikigaragara cyo hano umubare munini ndabona ari uw'abahungu. Ese kuki hatarimo gender balance abakobwa?
ni ukuvuga ko abakobwa bitinye cyangwa bo badashoboye gukina n'umukino? Abakobwa turabafite benshi ariko ababashije kuboneka nibo bahari. Ubwo abatabonetse rero bo ntago bahari. Ababonetse ni abangaba muri iki gitondo. Uje wasanga hari n'abandi bahari gutyo. Gerageza utwereke abakobwa wenda bazana imbere nabo tubabone. Abakobwa muzana imbere. Abakobwa mwegerane imbere. Abakobwa n'abangaba gusa. Abana muzana imbere. Witwa nde? Twihirwe Pamela. Witwa? Uhirwe Pamela. Ngo uzi gutera umugeni n'igipfunsi. Yego. Ni izihe mbogamizi wahuye nazo mu gukina Kungfu? Ibi byari byakunaniye? Ibihe? Ntabyo. Ntabyo, ibintu byose urabizi? Icyo nazi ni cyane neza. Byose urabizi neza? Wowe witwa nde? Nyirarukundo Nadia. Umukobwa ari umuhungu? Ndi umukobwa. Ni iki cyaguteye kwitinyuka ukaza gukina Kungfu? Ntacyo. Bonye ntabwo bagututse cyangwa bagukubita? Oya. Nta kintu bantwaye. Ubu ngubu ugeze ku rwego uri mu bantu batwaye champion muri iki gihugu. Bumva bimeze bite? Biba bimeze neza. Bigushimishije nyine? Nawe uri Kungufu? Yego. Wankubita? Yego. Oya. Wowe witwa nde? Rasubiza Sandrine. Sandrine? Nawe uzi gutera umugeni n'igipfunsi? Ndabizi neza. Amakata yose wamvuna? Yego. Ntakubita. Ariko nimunkubite. Wowe witwa nde? Karusi Jacqueline. Witwa? Dusi Jacqueline. Nawe uri Kungufu? Cyangwa batubeshye? Uri umuhungu uri umukobwa? Ndi umukobwa. Nawe witwa? Umutesi Cynthia. Cynthia. Nawe abantu bankubita n'amashido byose? Cyane. Tugeze kuri uyu nguyu. Baza hano bari kunyitsimba. Ugiye gutangira wibwira abakurikiye Rwanda TV show niyo yarebamo naribe. Rwanda TV show ugiye gutangira ubwira amazina yawe. Nitwa Mutesi Cynthia. Mutesi Cynthia uri umukungufu. Gerageza utubwire nk'umuntu w'umukobwa ikintu cyabanje kukugora ukigera muri Kungufu. Nigera muri Kungufu nagezemo harimo abakobwa bake cyane nkajya mbona atari imikino y'abasista nyine ari y'abatipe gusa. Ari y'abatipe gusa. Ukajya wumva biri kukujena cyane. Nyuma ya waje kumenyera gutere nyuma yaho. Nyuma yaho nagiyemo nyine nagiyemo mu kwa kabiri muri 2017 babona ndi gukina neza mpita nserukira abandi bakobwa njya muri shampiyona ya 2017. Nk'umwari w'umukobwa ukijya mu mukino wo Kungufu, umukino njyarugamba, birumvikana iwanyu ntabwo babyakiriye neza cyangwa babyakiriye neza? Babyakiriye neza kuko bakunda siporo nabo ubwabo. Ukijyamo ukabona uri umwe mu bakobwa bake, ntabwo wenda wahuraga n'urungano rwawe bakavuga turi umukobwa ni igishegabo yanagukubita? Bibaho nyine, ntabwo abantu bose babyumva kimwe, barabivuga bakavuga kuri igishegabo, ariko bitewe n'ukuntu wewe uba wiyumva urabyumva ukabyima amatwi. Kuri ubu ngubu ni izihe nama wagira abakobwa bagenzi bawe bumva ko gukina Kungufu nyine tuzazana harya ni imbwana? Ni iyihe nama wagira nk'abo bakobwa bose? Inama nabagira, siporo ni nziza ku muntu uwo ari we wese, yaba umutipe yaba umusista, abantu bose bakwiriye gukora siporo kuko ni ingirakamaro mu mubiri w'umuntu. Inzozi zawe nk'umukinnyi wa Kungufu cyane cyane w'umukobwa wumva ari izihe zizagarukira he? Inzozi zanjye numva ubundi mu busanzwe ari ukumenyekana ku isi hose, nkakoresha imbaraga zanjye nk'uko bikwiye. Undi mukobwa?
Tugiye gutangira wibwira abakurikiye ikiganiro amazina yawe. nitwa Ingabire Tuyishime nkaba ndi umukungufumene umukungufumene nkaba ndi n'umukomite nkaba ndi umukomite mu bagize komite. Ushinzwe iki muri Kungufu? Ndi umujyanama wabo. Ubona ari iki cyatumye bakugirira icyizere bakavuga ati tuguhashize muri komite nubwo uri umuntu w'umukobwa? Baravuze ati rero muri komite tugomba kugira gender balance kandi babona ndi n'inyangamugayo babona ko mu nama nabagira hari icyagera. Kuri ubu ngubu ni izihe mbogamizi wahuye nazo muri Kungufu? Nta mbogamizi. Ntabwo iwanyu babanje kukwangira bavuga ati ntabwo ari by'umuntu w'umukobwa? Oya. Gerageza tubwire hano ho turi mu nkambi ya Kiziba, ni izihe mbogamizi uzi zihura n'abana b'abakobwa cyane cyane? Imbogamizi zihari ni ugutwara inda zitateguwe no kunywa ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge barimo benshi babinywa, nazo ni imbogamizi muri abo bakobwa. Ni iyihe nama wagira urwo rungano rw'abakobwa? Inama nabagira ni uko wajya wicara ukitekerezaho ukareba ejo hawe hazaza. Ni izihe nzozi zawe mu mukino wa Kungufu? Inzozi zanjye mu mukino wa Kungufu ni uko nshaka kuzagira ku rwego ruri hejuru cyane. Ungana iki? Binshobokeye kurya ko nagera master. Mu nzozi zawe ari uko uzaba master muri iki gihugu? Muri iki gihugu. Nk'uko mubibona rero turacyabereka n'urundi rugero, hariho n'urugero rutoya rw'abana batoya, tugiye kubereka abana bakiri batoya cyane. Tugiye gutangira kuri utu dupeti dutoya ni twa master natwo, murabona dufashe ibikombe, twambaye n'imidari. Tugiye gutangira kuri uyu nguyu, tubwire izina ni witwa nde? Rafiki James. Vuga cyane. Rafiki James. Rafiki James. Wowe witwa? Mugisha Sam. Mugisha Sam, Rafiki James. Ni ubu ngubu turi kubona mwambaye imyenda ya Kungfu, mufashe n'ibikombe. Ibyo ni ibyanyu? Uyu ni umudari wawe watwaye? Watwaye ryari? Watwaye uri gukina football, wari uri gukina iki? Gukina Kungufu. Uri gukina? Kungufu. Nawe wari uri gukina? Wari uri gukina iki wowe? Ndi gukina Kungufu. Wari uri gukina Kungufu. Ubu ngubu muzi gutera umugeri n'igipfunsi neza? Yego. Mukigera muri Kungufu, iwanyu ntabwo babakubise? Oya. Nawe ntabwo babakubise? Oya. Ngamubwira abadukurikiye ni ikihe kintu cyabagoye mukigera muri Kungufu? Ni ibihe bintu byakugoye James? Hageze nantera umugeri nkaramvunika. Wateraga umugeri ukavunika? Nawe wowe? Ngewe ntacyo. Wowe ntacyo? James wavunitse byagenze bite? Dutera umugeri. Uteye umugeri wavunika? Ubu ngubu muri abantu bakaze, mwatwaye umudari, mutwara n'igikombe cy'igihugu, muba mwumva bimeze bite? James byari bimeze bite? Neza. Byari bimeze neza. Umva no kuri uzaba iki noneho rero? Nzatwara n'izindi. Uzatwara n'ibindi bikombe? Murumva mu mwitege araje n'ibindi bikombe byose bizaba ibye. James, ngagerageza ubwira abakurikiye ikiganiro, gerageza ubwira akantu ubyiza bya Kungufu byose. Nibihe byiza bya Kungufu? Umukino. No gukina. Iyo uri gukina bumva wishimye? Wowe ni ibihe byiza bya Kungufu? No gukina. No gukina. James na witwa? Mugisha Sam. James na Sam barakoze cyane ku mwanya wabo, kandi tunashimira Kungufu yose muri rusange. Igo Shadow